دما خوش تماشاوان چارپل مدیا سر ناو مالباتا چارپل مدیا سلا بروز خوب پیشکش و همی آورد کم از ویدارم دما و پیشروش و هیویه و گشت و خوش بن قاسم سلاوک بله ایمجی از تماشاوان روز باش دبیجم خوازم بیرا تماشاوان بخون که اف هفتی دو جشن گرنگ هبون یک جشن چهارشنبه سور رو از بخواجی کردستان بوم بشداری جشنه بوم پیروزبایی لحمی جماعت آمای ایزیدی کرد یاد دواجی ایرو جشن پاسکالیه یعنی که کردی هم جرد بیجن جشن های کسوره جشن اسمام خوی مسیحی و تمام جهان مسیحی ها پیروز کم ویدارم جشن خوشتر ببینن و تماشاواران راجی جبو تماشا کرنا ما احتیار کردن سپاس کم از باور دکم طبعا جشن هم براین ازیدی هم مسیحی ها پیروز به ون زانن جشن کفناره ازیدی ها ازدایتیه که چبونا دنیای در سر ماه نیسان دا قبول دکن و چهارشنبه پیشی یا نیسانه که هفته چوی بو به حساب سالنامه کفن یعنی وقتی دبه 14 ماه میلادی دبه یک ماه کفن اوه و هفته پیشی دبه چهارشنبه سور و او دبیجن گردونی دنیا جهان بوی دمه دا آوابیه روزا چهارشنبه او هیکی وقت دست پیکا جیانه بس يعني ججنا مسيحية هيكا جي عيني بهبدو بقريداية اخواني هردو جي هيكا دكالينن رنگ دكن بلا دكن ونافا هيكا جي وك اتمosfera جياني ونافا دا روج او زردكاوي جي وك روجي مثالك او جي بالكش ديروكا كردستانية جبكو امزانن همي چاپکانين اوان دينن كو دبيجن آسمانی خودی کتاب و در خودی کتاب جوی نافچه هانه در کتنه تکلی گلک چاند و کلتور و اوان به دو واقعه یعنی اوه هر دو جشن کوهن اجی به دو واقعه نه و عینی دمه دانه دوباره جشن همیا پیروز دکم لکردستانی همیا پیروز به بخیر و خوشی امزانن و هفته يعني بويرن لكردستان باكور ولتركيا جرم دو بويرن جرين كان يك مثلا اف دماجويا كو بخشالي دولة بخشالي سروكما بيتاس بكر و اردوغان جي پشتگیری کر و نامه سروکی پککی عبدالله جلال باندورا که هم لباکور کردستان هم در بای کردستان باندورا کت که یعنی جبو چه باندورا کت که جبر کو او چکو و لفخستن و شر و پفچونن که ای حیا است که نتن ازرار در کردستان ازرار در دورا خوشیم که ترکیه جیته دا و دولت در دورش تدا ناف دولتیش تدا خوازن اف آخریانی بچکی راوسته یعنی نه بوی وارته کو پکک خلاص به یا جوی خزه خلاص به لی افشار و پفچون بسکنه اجا دفعه نابره دا افدانو سندن که هنه اف سری سرایا نخوش کرد ونزانن کریجه کی در باز کرد دامار دلوی اورت بين تقيا يا و يعني عمليات كي قال لك بالكيش كان ده 12 ساعة عمليات ليه تشتكي بالكيشة حيانها سروكن تركيا جمرنا وقال لك ايش والمجي هابونك شاندنا وك اجويت حفت ما هاد السكرات اذا ما جبر قلنا يا اخو ليه تو وقت مجلسات تركيا وهاجبو وانا تعطيل نكرش بو سري سرايا دروجات تعطيل كرن يعني بالطيبات تعطيل كرن افشي تداني شاندان كو سري سرايا هم الجم دولته هم الجم بككي هم اوي مروكي بالكيشه بس او بالكيشش كنتي شكوناي طبيب بشكل جي اوي جي چافدريه عاليه آلیتنه لباکور و ترکیه امزان شرکی پفچونه کی دمدرش دنابنا
Kemalista yani CHP o ev derdora dindara heye didome o her kutuça ev dijwartır dibe. Yani ihtimal heye ku efşarihane be gohrandına ki mazın Türkiye her kutuçaş berko zedetir dibe. Şuna ku raveste kem be ev be zedetir dibe. Ev navi vateye ku او دجاتیا کردا و اشترا بیجم او ملیتیا حشکو و او لدجه کردا راد وستن لی او خطا نجات پرستیا کو بریا جهپ اف دولت آوا بو و او کم کجی و کدیروک دا او چپون خوانه او دوان شر و پفچون دا دربه بزید جبرکو خوانه یعنی خوانشاندان CHP به خود آجیش چون اکو ایریشی هفدو یا جی درد خو جفدو را بیجن دبر دا ایریشی کرده دکن یعنی تو مثلا که کرده پیفتنه ایریشی کرده دکن وقت دال قاندنا صورت شیخ سعید و وقت ایریشی پیروزبایی کرد کردستان آلایا کردستان کرن و هر وقتی دفگانین خراب جی تین کرن ام هیویدارن که کردن ما دوی والدا نکبن پالپشتن شر نافوان و خو هدر نکن اویوانا لعالیتن لباکور تابع گنگشو و خباتن پارتین کردستانی یا که ایروژی لوانه مثلا جوینه که هر چار پارتین کردستانی هیا وک یا ولات پارێزên Kurdisan û PSK Akbar û Parti Demokratîk Kurdistana Bakur ew hewldana berdewamin li seranserê Kurdistana Bakur ku dengê Kurda lê nêrîna Kurdistaniyan karibin bikijînin hevûdû em ê bîdarin ku van kar û xebata serkeftî bin lê piçekî lestir bin. Aliyê dinê de sabî kar û xebatê ku avakirina partiyekî berfireva ew ê ji ber didome. Divan varada خواهی yani bele yani Rojava Türkiye naha bir mesela CHP hükümete ve dagirtiye ve diyara kod naberavan da brasti te koşine gelek mazın heye hükümet cali xava erişe xava ser CHP ve be ravestandın de domine Ali kiva ser şaredariyan ve digirin wan digirin xine hapsej aliye deva mahkeme hişktir dikin çıkartça roj bi roj dinavbera wan da ev şuna nerm be hem hükümet hem jî CHP bi awakî em bêjin berbiçav diyar dibe ku ew tekoşîn berdewam e tabii ew encama wê tekoşînê çi jê derê zav zelal nîne lê belê şerê wan şerê îktidarê ye şerê hikûmet avakirina hikûmetê ya jî di nêz da helbijartinek bîn CHP dixwaze ku bi rastî jî ku Tirkiye ketiye bûnalimekî yanî bixuranekî wa ku yani hem aliye siyasî hem aliye civakî hem aliye eborî têk çûye dixwaze hem bi vî awayî em bêjin civata Tirkiye ji aliyê xwe ve birêxistin bike û hem jî di mesela em bêjin vê pêvajoyê da jî eger ku temaşevanê me jî televizyonên ya medyaya muxalefeta Tirkiye temaşe bikin ew jî dibin çin tînin zêdetir li ser mesela Kurdistanê Kurda vagirê didin û taybet li ser Sûrî û ser Kanûnê Esasî ser du xala disekine muxalefet yek jê dibêjin ku em jî kabûlbarin ku PKK xwe feskew şer bikeve kesî ku wî nexwaze tune lê em dirênin pişt wî da ku wê CHP AK Parti MHP Xudapar û piştî wan jî dem jî bikeve nav vê pêvajoyê ku 400 milletvekilîn meclisê pêk bînin û Kanûnê Esasî bigorîn di vir da daîmî tedirgîniya xwe muxalefet tîne ziman ku di wir da watê ku Kanûnê Esasî bigore yek jê carek din Erdogan bibe namzad ê di duwa herî giring kol serê sekinin dibêjin wê
مثلا کردا دا گاو باویجن بتایبت هر چار خالن قانون اساسی و خالا ششتی کو ترکیه هر کس ترکیه تدرگینیا وان دوی واری دایه ابی دور داجی تزلالی کی تنه جالیه دوا تکلیین دمه و اردوغان و AK Parti'ye çıkartça hoşturdu ve her çıkart berbiçav yaji bizarali tiştek ne xuyancı Dem Parti hem Lenav Kurdal Kurdistan'e civinin giring çetkeş boko Kurd bi Kevin Carek'den moda o calanu o piştgiril ve peşniyaren mektubi yibkinu o peşniyaren vi ko çareseri gorxo çareseri yaji birati o afitit pareze durda Kurda ikna bkin aliye devacı مخابن حیانها حکومت ترکیه گاوه کی کمرر بیجش بو و پیواجوی ارینی آویتنه تنه هیناجی ل هر دو بشه کردستان یعنی هم ل روجاوا هم جی ل باشور کردستان با آلی کی و براو کا بلاتکم تیارا دبیجن ورن تسلیم ببین با آلی کی واجی پشت وان براو کا مخابن بمباران کن eviyacı işaret de kotuştekne aliyedin yani aliye siyasi ve haya nahat keseki aliye kesen siyasi nahat neberdan dur da jiti ronayı kitine aliyedin kayyumen hezedetirdi ben kayyumen Kürt ko embejin şaredar van rakirbun van paşva bin hevi ki wa bu navcvata kurdu yaji cemaata PKK'da tişteki wa jitine دوی نابره دوا کوشی هانی زمان سوریان نخواست کرد که اکتوره کی هری گرنگ بود و پیواجوی دا پیواجوها یکم داجی اکتوره کی گرنگ بود تدی و پیواجوی ضعفی کتن حبسه اوشی چند روزا کت بله دیار بود که یعنی هر دو آلی جی وی شخورا وک نامزات چاره سریت دیتن و دیشا و دست نشان کرد که براسیل ترکیه حیا نهاد دیدروکا کوماره دا کسین که بوی آوای گرنگی لی هاتیه دیتن هم مخالفت هم اقتدار هم کرد هم امبیجن هنرمند یعنی زیده ترین که کسین که خودیل و دولت دردکبن تفچون سردان آوی او هیجی گرنگی سر تندرستی آوی رادوستن مرد کاره بیجه کو اف پیواجو هر چقاس نظرال بجی تشتی هم شوپینن بردوامه حیا نهاجی تشتی کی زیده کو و پیواجو هلوشینه خویان ناکه مثلا جهپه اوجی باورد کم کو جبرد و پیواجو دا تایبت امریکی جی هنه و یعنی نه تنه ترکیه و کرد و اردوغان و جالانن که مسعود رزدار مسعود برزانی جی لناوی پیواجه دا خویان تکه که زوب زو نه رخواندن بس PKK جالیه خورا جار جارنا تشتین ارینید بیجن ریوه بریوان ام پشتگریا و پیواجه اتکن جارنا جی دو بیجن حیا نها ترکیه تشتک اوگنه کریه حتی امکان نده که ام کنگره خواب کن باشه ام کنگره خواه نکن ام چا PKK فست بکن دور داجی فکرین جدا هنه tabi mesela mektuba o calan o embejin mesela Kurdistan'ı dur da çelişki ki mazın çebiel bakure Kurdistan'ı hem de nav demeye da hem de nav Kurdan da Kurd de be zafevi sadanote ve diyara kol hembere şey de oketkin ko şerra ve stev PKK fesbeve le de taleben o calani ko embejin taleben şuna ko talep bike jibo çareseriya pırsa Kürt لهمبر وان طالب چارەسەریش دەرکەتێت نامە خۆدا ئەوژی گەنگەشیکی مەزنچێکی لێت ناو کوردارە ئەم بخۆ دەبێژن کۆ یعنی ئەمژی پشتگیریە فەسکردنا PKK و قەداندنا شەر دکن بەر کۆ تقریبا 20-25 ساڵە ئەف شەرکەتیە عەلەیهیە کورد و کوردستانیە ڕۆژ بڕۆژ تشتێن کۆ بەدەست دخن هوندا دکن ji ber wî راوستاننا شر قداندنا شر و فسکرنا PKK اره لوکو دیسا و دست نشان کن مخالفت که کردستانی کل همبره و پیواجوه اوجی ناو لگاری نکیدانه هر چار پارتین کردستانی PKK حق پارت
PSK و PDK باکور هێدی ji bo em bêjin alternatîfekî Kurdistanî xebatê wan hene belê îro jî ji ser vê pêvajoyê ser vê rojeva Bakurê Kurdistanê li civîn heye em hêvîdarin ku wê tiştên baştir bibin lê piçekî hêdî diçin lazim e Kurd zûtirîn demê hê ku ev pêvajo bi vî awayê neyînî nav Kurdistaniya da cîbicî nebiye Kurd li mafê xwe millî netewî demokratîk xwedî derkevin û hem ji bo Kurdistaniya hem jî ji bo dewleta tir alternatîfekî ciddî derxin ku qebûlbar be Kurd jî piştgiriya wê alternatîfê bikin ez bawer dikim ser mesela Tirkiye û Bakurê Kurdistanê meriv dikare van tişta bêje bes niha mesela yani ez bawer dikim tabii ji bo şer sekrandinê bi taybet ji bo hemî Kurdistaniya tiştekî ew ke yani başa û kesekî diş tune yani ne li Tirkiye ne li derve Tirkiye kesekî dijî şer Rawestanê tune hela Kurdê me mesela başûr evî şerî mala wan xira kiriye yekcar ji me bêtir mala wan xira kiriye bêguman bi her avê li piştin lê Tirkiyeyê mesela Tirkiye xwe diguherîne yani warê ew da ew mesela destpêkê hûn zanin demajoyekî dijî Ergenekonê operasyonekî hebû yani wî navê operasyonek kirin kesê ku ew kirin hineka tesfiye kirin piştî wî dijî Fethullah Gulen û ew operasyonekî hatin kirin ez bawer dikim ev operasyona siya yani Tirkiye li ew çerçeva ku îro ê ku li ser hukmin wê nava xwe dixwazin paqij bikin û ez texmîn dikim wê bi ser kevin yani mesela ne mesela pirsa Kurd û çareserkirina wê û ewa wê di rojevê de zêde tune yani ne di rojeva dewletê de jî tune rojeva evê de jî tune lê bêguman evan guhrandina her kuçê bin Kurd jî li gorî berjewendiyê xwe civata Kurd lazim e wek yekdengî û yekrêziya xwe karbin ava bikin ku karbin jê sûd werbigirin evî alî wî lazim e girîng e em Kurd wî warî da jî kar û xebatekî dikin lê ew kar û xebatê me em hêvîdarin ku em her yekê piçekî geştir bikin yani lestir bikin ji ber ku her dem diçe piçekî tengasî jî dikare li pêşiya me derkeve û şer û pevçûn ev dengê ku nava PKK da jî derdikeve carna münaqeşa û ew ê evana rûtînin tiştê xwezayî ne yani ev ne ku astengin li pêşiya çekdanînê ez nedwê baweriyê de me tu hêzekî ku îro karibel dijî çekdanînê bisekine tune ji ber ku ew sîstema ku PKK daniye jî zêde rê nade tiştê ku ew berpirsiyar biryarê bidin muxalefet û ew tiştekî nava wan da karibe biçî bibe û dest bike tune lê aliyetînê li Rojhilat problemên nû derdikevin ji ber ku piştî rûxan yani lêdana ev derdora İraniyan û hevalbendê wan hem li Filistîn û Lubnan û Sûriye û ew ê li Iraqê jî tengasiyekî mezin li çekdarên ku ser bi Îranê ne ji wan re çêdibe û hinekî ji wan mesela îlan kirin gotin em amade ne çekê xwe tên yani teslîmê dewletê bibin lê Îranê bi xwe ev destpêkakî dest pê kir Partiyên Kurdistanî danûstandinkirin û berbiyekîtiyê da çûn aliyên PDK hatin cemevîdû têkilî bi partî û rêxistinên dinya re danîn xebatekî ew xebat hêr jî germ didome ji bo bereyekî ji bo lênêrîna navbena Kurda mala wan ava bikin û Îran jî wek fabrîqê her roj însana dadilxîne û warê aborî da ji xwe pûç biye ketiye rewşekî ku nikare rewşa xwe bidomîne دوی واری دا خوانه کو ایران تشتی کو امریکا بخوازه جبو کشاrekî dijî İranê nekebe ve her warî lev bike bi Amerîka re ve rûbirû civînê wan çêdibin îro jî li Roma civînekî wan heye ew ê ew bibe yani bê domandin lê ihtimala ku herî mezin Amerika û İsraîl rasterast li Îranê xin ez zêde nabînim ji ber çima destpêkê da piştgiriya Saddam kirin û ew
ئیسلامیات توندرە و ئاسونیا دەرخست پێش لە هەرداری ئەو خورد بوون وەک ئەلقاعیدا وەک داعش و وەک هێز و ئەوێ دنێ ئەو ژی زێدە لە حەسابێ دەولەتێن دەسەڵاتدار نایە ئەگەر بتەبایی نها لە شیعە خستن هێز و ئەوێ وان شکاندن لە یەمەنێژێ لە دەرتۆرەژێ هەر لەوان دخن لێ شکاندنا شیعە دیسە لە حەساب نایە لازمە ئەو ژی بتەبایی نەمرە بژی ئەزوەر تەخمین دکەم ئەوێ پچەکی زعیف بکن لێ ئەوێ میزانە نابەنا شیعە و سونیا لە حەسابێ وانتێ ئەو دژبەرەتی وێ بمینە ژبەر وێژێ معرف دەستپێکی من هێوی دکرد و لە ئیرانێخە ئیرانێ ئەو پرسکرێکا نەرتەوی ناوا ئیرانێک و سەر کوردن بەلۆجینە ئازارینە و جواکا ئیرانێ بخۆ فارساژی بخۆ بەلکی هێنەکی گۆڕاندن ئەوە چێکن لێخوانەیە دبەک و هەنکی هێژاندنێکی چێ بە لێدانێکی ئەوێ خوانەیە بەر چاپ نەخوان گۆرێک و مرف نەخوانێ راسته بس لروجلات شيء لإيران ارتقاص أمريكا أو هفديتنا كن لإسرائيل زي دبنا برا هيك يعني أو كنينة از دبجم و بأواكي جبوكو مثلا اتمی ایران خورد نبه و چند لبدن شو امریکی جی جبره دا یعنی هیا نه هیچ نگوت نامه بخارن ایران دنو بکن ناوه او بکن دیاره که هیچ او مخالفت او دخوازن ناو ایران دا پک نه هاتیه کود هندرو دا هنک تشت کنیش در و ابزی آلیکاریا وام کن لی بریاره کی جدی هی کود روجلاتا ناوین دا örgütün terörist bikadinin evji teber dawiye var yani PKK bu xaji ez ben perseki jwe ko yani eğer PKK xo fesk nekra o vek rexistin xo berdawam kira ihtimal bu ko evji bikata nav vi ew ke İran şey Amerika o İsrailya başa wa bu xo biryara xwadan xo feskin إذا دول ورنها الأوكي بروبلمك إجعالية تيرورستي والعراق مثلا حشتي الشعبية كو باورتكم دسي أو حشتي شعبي يون دزانن يعني نيك ريخستنك هناك جوان جنو هذا بريار دانا كو كون بني أمري حكومتا عراقي لأجر أو نابن ولوان خجي وا ديارة أو جي ريخستنك تيرورستيكي كو هري جرنجد روشلاتا ناویندا اید دوا abi dvirda problemekî dijî heye ji bo Kurd û Kurdistaniya ku İran gefê dizî li başûrê Kurdistanê dixo car caran jî behsa Tirkiye û Qatarê wana dike ku eger Amerîkî li me xin em jî em ê li hevalbendê wan ya cî ku baregehê Amerîkayê eskerî ya hebin em ê jî li wan xin dvirda jî tiştekî metirsiyek heye bal divê wir jî were serê kişandin ku ew nekevin nav vê gefa metirsiya Îraniya ez bawer dikim Îran vê ne hedefa yekeme wek we jî behs kir lê nayê bîrkirin jî tamamîle di rojava İsraîl û Amerîkayê da ye ji bo ku li wê derê her tiştên bixwazin bi dest bixin bi awayê eborî siyasî ya jî êwanî girêdayê wan rexistinê terorîst ama hemen ve ortaya rabkin ew wa xuyan dike lê dîsa mixwast ez mesela Bakur bêjim ku giring e bi rastî PKK giraniya xwe bi ser vê fikrên Ocalan dixwazin ku me behs kir lê tamamîle nehat ew kirin niha bi rastî jî dem partî niha wezîfekî gelek giring girtiye ser xwe ku Kurdistaniya li Bakur îkna bike û li her derî hem legal hem illegal hem dizî eşkere civîn vîna çêdikin yek ew dikin ji bo ku ew hazirî bikin ku kes li hemberî vê pêvaja Ocalan û dewletê dernekeve divê meriv hişyarî bide Kurdistaniya ku ev pêvajo bi tenê feyda wî rawestandina şer qedandina şer û PKK'ye lê mesela Kurd û Kurdistanê tamamîle hêl ciyê xwe li nav sokakê da ye nehatiye çareserkirin û eger Kurdistanî bi awakî girseyî li hemberê vê pêvajoyê dernên
ومثلا بارتين كردستاني جي كرد جي احتمال جبو بوش بكن دم بارتي و PKK حاضري كتكن كو بناوي كرد جي بارتي كي بشتغريا دولتي تشي بكن كو مثلا كرد كردستانية بوش بكن ادوي امبالي دائمي بكشين سروي داره كو الباكور كردستاني كرد حاضر بن جبو ما في خوين نتوي ديمقراطيك ملي يكيتيو اتفاق خوين بآواكي باش وبآواكي جديد سراوستن و بيك بينن يعني نخوا اما ديسا درنگ مینن اما بگیجن واگونا پاشی او واگون جی کا کنگیج دوی ترینه بقتا ندیاره هرچکاز ام دبیجن مثلا شرق داندن و PKK فسکرین تمام باشه لی حیا اگر کو کردستانی حاضری کی باش نکن و PKK و دم و قنال جی بگرن شخورا ریکی با آواکی پوچکرنا و خطا کردستانی جی و تف بگارن دوی امبالا کردستانی بشین سروی داره بس پارتی و رخصتن کردستانی عالیه کردستانی yani xwane diyare bername wan jî xwane nava çalakiyê kî ew ê dane gorê hêz û qeweta xwe dixebitin meriv vê dike ku gengeşe bêtir di nava alîkarên PKK bi xwe da jî heye lê heya niha dibêjin ya binê masê de tiştên hene rê levkirin heye bêguman levkirin heye lê levkirin ji bo ev ê ku çek destê wan da çawa çekê xwe deynin levkirin ew e belki hundur da ev girti u nexweş û ew hinekî barê wan sebek bikin lê mesela Kurd da lêvatinekî berçabat tune ji bo wê em Kurd dixebitin û xebata xwe sar nakin temaşevanê me jî divê tek baran divê temaşevanê me ji bîr nekin ku yani divî çil salî da gelek Kurda gelek bedelên mezindan yani ez nabêjim birayî lehî ew bikin lê divê به آواکی آپو او جالان را آلترناتیفه کی جدی درکوین کولانا کرد سیاستوان کردن کو کردستانی نه به آواکی دوی خبگیجن کردستانیا کو نخوا دیسا زحمت دوی ایش کردستانیا هیویدارم هم لستر بکن و گشتر بکن بس نکی هم دوی نابره دا وقت ما زده درێژنە بەسا ڕەوشە سووریێ و باشووری ڕۆژاوا بکن کوردستانە باشووری ڕۆژاواش بەرکۆ نها ئەو قاتگەرمە دانووساندنên ئەنەکەسێ و پارتiyên Yekîtiyên Demokratîk Sûriyê danûsandên wan hene bi alîkarî û zordana taybet Amerîka û Fransa li ser wê rijdin li ser disekinin ev ê îna koçûyî gerek civînekî berfira çêbûna nabena her du aliya û partiyê ku nendava her du bereya dane wê civîn bikrana ew civîn şûn da hat avêtin lê ji her du aliya jî tiştê ku em dibêsin danûsandinê me ku hene em ji wan dibêsin berya serê me hê wê civîn çêbe yani ekîd çêbe ji ber ku rê û rêbazekîtinê tune ye û ji serî da jî roja pêşî da jî em bêjin li vê herêma hanê li gorî rewşa ku dest ketiye yek rêyekê heye bi hemî zehmetî û astengiyê xwe ve Kurd gerek yekdengî û yekrêziya xwe çêkin bi yek dengî li hemberê hem li hemberê Şamê hem li hemberê hêzên navneteweyî bi yek dengî yek rêzî bin divan wara da ew xebat heye û her du alê jî wê hêviyê didin va hefta pêşiya me wan ew ê civîn behev bikin yani xwaneye behev kirine lê tiştê ku me bêst di vê civîna ew ê da li ser meseleyê beşdariya kongrê ya jî wê kongra ku ava bikin mesela beşdarî û hinekî warê teknîk û ew ê da teferruar tevî hinkî em dizanin lê ne hewce meriv zêde veke ewan astengiya jî gerek vê heftê çareser bibe yekdengiyekî çêkin hemî alî wer dibêjin em jî hêvîdarin piştgîrin aliyetine navbena Mazlum Ebdî û zanin wek ji aliyê muxalefetê hemiya va wek ber pirsgiharekî tevayî tê qebûlkirin ya jî wî rûçkî dinê ew wî dane pêş ew danûsandinê hem warê
پروبلمن خواندنê û ew ê da hemwarê ku ew lêvatên ku berê çêkirin diwan danûsan na berdewam dikin wek li ew ê li Helebê mesela ew taxa teslîmê dewletê kirin teslîmê îdarê kirin her çend dibêjin îdara navxwayî piçekî parastin ew ê destê me daye lê normal teslîmê hikûmetê kirin ew pira ku heya wiha gengeşe bû û şer û pevçûn bû warê delavê ew jî teslîmê hikûmetê kirin û danûsandin li Hesekê çêdibin naçêdibin lê li ser xwestekên Kurda ê neteweyî ê ew ê piştî vê kongra ku hevbeş çêbe biryara ku heyetekî hevbeş çêkin ew bi şamêra danûsandinê bikin û İsraîl jî bêguman li Sûriyê rê nade ya jî naxwaze desthilatdariyekî tenê çêbe ew vekirî û eşkera dibêjin lazim em dixwazin Sûriyekî federal be mafê pêkhateyan pêk were û naxwazin Amerîka jî vekşe herçend vê hefta çûyî Amerîka hinkî eskerê xwe vekşandin lê aliyekî Amerîkîya dibêjin em ciyê eskerê xwe ciyê wan diguhorînin û ew dikin hinekî jî dibêjin hêjmara eskerê xwe dadixin ew metirsiyekî ewekî heye di rojevê de lê bêguman Amerîkî heya li Sûriyê û rewşa başûrê Rojavayê Kurdistanê jî heya radeyekî ew ê nekin bi tevahî venakşe lê heya jî her wê namîne yani ew jî aliyekî ye lê ew danûsandina kermin em ê bidarin ew danûsanda nigekî lestir bi cî were û yekrezî û yektengiyekî ava bikin lê astenkî hene yani em zanin dertora ew ê levakirina bi Kurdara piçekî zehmetî û astengî hene lê zora Amerîka û Fransa serayî em ê vîne ku encam bide divan wala da ez pêşî ji temaşevanan re bêjim ku bira yanî mesela roja înê kongre çê nebû bira moralê xwe xera nekin ku bi rastî yanî biryara kongre ku roja înê were damezrandin çê nebiye fermî bes yek ji peyedê bû bawer kim gotu roja înê çê bibe lê ew ne ev komisyona ku vê kongrê dicivîne fermî îlan nekiribû ku roja înê çê bibe ji bo wî bira hêvî neştken ku a çê nebû xerabû filan bêva ew wê çê bibe wek we jî destnîşan kir ew kongre wê çê bibe ew nav Kurda da ber başîtiye ve diçe tabii herî mühim ew e ku ji aliyê Kurda ve jî mühim e ku hikûmetek li wir hikûmeta weka demkî yani hat avakirin lê ti pêkhateyên Sûriye ne Kurd ne Durzî ne Alewî ne Sûniyê dervayê îktidarê da ti kesê wê hikûmetê nepejdirandir heta Amerîka jî nas nake wê hikûmetê bes bawer dikim ji Tirkiye pêva jî ti kes wê hikûmetê nas nekiriye heya niha Tirk dibêjin wa çawa hikûmetek baş e wezîrê Kurd tê de heye wezîrê Elewî tê de heye wezîrê Durzî tê de heye fakat vana tamamıyla yani tawrên baş hat li hemberê van hat nîşandan ku her PKK'yên Sûrî ti kesekî vê hikûmetê qebûl nekiriye ew baş bû yê di duwa ez dibêjim danûstandinê General Mezlûm Ebdê û Şara yani zêdetirîn leşkerîn e ew jî ji bo Kurda feyde ye ku ew mesela teşrînê barajê û ew meseleyê dinayê wê derê Tirkiye bi awakî tundî dixwast ku êrîş ve ser wê derê piştî hevdîtinê Mezlûm Ebdî û Ahmed Şara vir da ew der çek aram bûye wek we bas kir yani ew her du mehelê Helebê ser têkiliyên hevdîtinan hate ew kirin mesela Amerîka jî ji xwe temaşevan jî dizan yani Amerîka ser bejayiyê yani ser erdê heya niha di wê derê ti ewkek nekiriye yani zêdetirîn bi kesedê dida kirin van şera eskerê xwe dikişîne jî bawer dikim ew kin yani ku lazim bû ser bejayiyê yani qera sewaşî herba ser erdê wana dikişîne ew jî zêdetir mühim nîne ew wana mesela hewayî û
طياره وشر هواي او الجي خويا امريكي بويا واجو درت ناكشن هذا دواج اكتوري هاري جرين لويد اسرائيل اسرائيل باشكره بربرسيارين وان ياجي سركرده واني هيزا حكومته ووزير وسروك وزير بشكريا خوش بو كردين روجاوا كردستان هرگاو اشكرت كن يعني امريكي ويدر ترك جي بكن وإسرائيلي وفرنسي بريطاني ودرج فالا نكن وبشتغريا كرداب كن ودري از بجم مترسيا كي واي كو ترك فورتات كن دبن كرد اشتا بشتغريا خو اشتا خو امريكا قوي ممكن وا امريكا تشن وتشب كن وفلان بيوان اشتكي واتنا مثلا روجاوا كردستان لسيرا خدا باواكي ارني بردوام كه هدي PKK جويدري تسيرا PKK كيم دبي اگر کو کنگره چه و بریارن دیاره و هن بریارن کو گلک بالکشن ورن داین مثلا یکرنا حکومتا کردستان يعني اگر شبه خسری به فدرالی به شبه و مثلا لشکرین کردستانی کو بکن بن امر سیاسته او انا جبو کردستانیا هری گرنگ اون تابع دوردا پشتگیریا رئیسدار سروک مسعود برزانی جی که خوشیه کو کرد تینه باهف او پشتگیریا وند که او تایبت جی دبیجه یعنی که اگر ایریشه کی چکداری جه آلین و حکومت یا جه آلی عربا باوره ام بهر آوای خوب آوای عسکری آوای عباری بهر آوای ام برای خوی کردین روزاوا کردستان رابن اف جی که خوشیه از گشبینی می از دبیجم لوی داره سال و نیو دا و کرد ستاتوین گلک باش بدست خن از وقت موت يعني از خوازم تماشاوان زی گشبین بندوی واری دا نهار تماشاوان زانن اف هفته چوی رزدار سروک هرما کردستان نشیوان برزانه به هوا کی فرمی چو فرانسا و فرانسا يعني به هوا کی گلک گرم نه هیوی بو کسکی سروکن دولتا وداتر به طایبتی پیشوازی کی گرم لیات کرن او دانو سندن بنگهین ای هرما کردستان به در باراجی مثلا سوریه و مثلا باشور روجاوای کردستانه دوی دا لسوریه نها امریکا وک لشکر چند لوی داره خورد بجی واره پولیتیکا و اوه دا هیجی پاندورا فرانسایه پولیتیکا کلوی داره دینجی فرانسا دستلات داره و فرانسا حیانوها دولت دنیاجی کردستان بتوایی دروژه بدایه لی بطایبت ایرو کردستان باشور روژاوا دروژه بدایه و تهیزه کی نابنتوی دیجی تفکر کرد ناکبه نوا حرکته هرمی پشتگیری دکن آلیه دنه حکمتا کل شامه هش خود ضعیفه يعني دستلاتاریه کی لسرانسر سوریه تونه حتى اوهزه کو ایرو به حکمت رنجی دستلاتاریه کی وان بالتوایی تونه لتبو بی هوای دنگی خو اوی خدا او نکارن دجه پیکارتین سوریه تبگرن و هلا دجه کردها شبر کرد چاوه همه دنیای لسر مثلا کرده و همه جی پاراسنا کرده کن کرد وقت ملته که جه عربا جداتوره يعني پرسکریکا علویه هیا پرسکریکا درزیه هیا اوان پیکارته پرانی ناو چرچوه عربا داد بینن یا جی سونیا ناو چرچوه عربا داد بینن لی مثلا کرده کسی که زوب زو چاوه خولی ناگره و کرد جی پشت هینه آزادی و بشكل تام آزادی و اوه کرنجی تسلیم بونه که قبول ناکن يعني بچاوای بجی قبول ناکن بگمان و هنکی مافا و اوه بدست دخن بلکه او مافانا رو گوره داخوازن ما و دلن ما نبه لی کرد بپار نامن شوه اوادنه و ام بشكل كيف خوشنجي لعفرينه هر كدشا روش
بشكي راد وستا كرد زبرن مالي خو وهيفي جوار دبن مثلا نوروز داجي ايضا بوري چارشما سور داجي مدد كرد لو داري دكارن جبر قال لك كيف خوش وزلالتر وقوي خدي الشام الكلترا خدر كفن اوجي اراميه كي خوش هي اوجي بشروجا سوريا دا فاناج نشان حياجيكي نشان و دانو سنه کرداج ما كيف خوش كم هفي دارن و خوش ببه دبي نابر دا ام بچن قلتنا شخون وقتا كي متنگ ما بحثا باشور بكن باشور جي دانو سنه حكمت هر حفتان ببيجم اجبركو آگاهی کتن خوش و اوه لی براستی هاتیه انجامکی وار سیاسی و دماجو آوا کرنا حکمت دا لها هاتیه کرنه مایا پوستن کو شوا حکمت آوا بکم لسروی هوای دانو سنن روتین داویه تین کرنه و ای سال منزانن اوه هلبجارتن پارلمنت و عراق جهانه او جی دلس کرنه کو حکومت کردستان جبو آماده کاریا هلبجارتن عراق جبکه بشکل لسترجی دکن دویواری دا باندورا سروک کردستان مسعود بارزان جی رجل سروی بشکل دوره ده و آلی جی گرمن و نزدیکایی او بکن یعنی حکومت کی کردستان آبا بکن که كاربا هم واري آبوري واري سياسي ريبابري او تشتك وحيان وهاش بكشون دا معنا كاربن وان كارا تمام بكن واما دا كاريا كيشبو هلبجارتين عراقي كو كاربن هيزا كرد لعراقي خورتر بكن و إيرو مربط بناء يعني او روشة عراقي كتيدا بشكاندنا امريكا شكاندنا حشد الشعبي كو هر دشا مجبور دبن خوبدن هبو دو ياجي تسليم ببن دوی وار داجی اگر کرد بشکل لستر گاب بابجن و دست وان لامبر اوه لامبر بغدادی خورد به چالاکتر به مبینه یا کم روش هر چهار پرچازی بر بخوشید شه یعنی دستور اوه از مزگینی که دیجی بدم تماشاوانا جبرکو جدما رفراندوم سرخابونه ورده وندزانن پشتی işgala beşek Kurdistana başur û Kerkûkê divan demek nêzik da PDK jinû da çû Kerkûkê bi awakî girseyî li wir ciyê xwe girt ew jî ciyê kêfxweşiyê ye ku ew Kerkûk dilê Kurdistanê ye wê Kurd wê derê bernedin çi şert û mer çi dibin bira bibin Kurd wê dev ji Kerkûkê bernedin ez bi xwe carek din bêjim ev 100 sal jî û ev yek sala em tê dane jî sala Kurd û Kurdistaniya ye bi tenê Kurd xwedî li mafê xwe netewî millî hinekî din jî hişyartir bin xwedî derkevin bi rastî ji bo ku bi ser nekevin û mafê xwe netewî demokratîk dest nexin êdî ti sebeb nemaye mayek astengî ku em bi xwe li ser xeteka Kurdistanî werin bahev û li gorî şert û mercên her çarperçê Kurdistanê doza Kurd û Kurdistaniyan geştir bikin û li gorî îmkanên xwe îmkanê zorê bidin îmkanê xwe hinekî ne jî piretir bikin û wextê me li ber qedaniyê carek din ez çarşema sor li hemî birayê me êzî dî û hêkesorê jî li hemî birayê me Mesîhî pîroz dikim û spasiya wan dikim ku me temaşe kirin. گل تماشاوانن برز و برومت بخیر و خوشی ببینن حیا هفته کی دی به روزافن گرم و امیدیسا به دورابن بخیر ببینن